berbahagia, selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu nasihat perkawinan sekaligus pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Kiai Muda Haji Asmar Lambo SHI MSI kepada Bapak Ustaz. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upakulingi paimang apa madodo-dodo yang telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa ahallallahu nikah wa harrama zifaf. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Teman-teman malabiki, selesur malabiki pada napaka lebiki Allah Ta'ala dua boting. Masya Allah, temaka cantikna, temaka gertak na buat tiburane. Aku itai-itai gak gana buat tiburane, dena 10 mau makun rai purana janci. Tapi yang namanya takdir purana patentu kong Allah Ta'ala namun luktu maswajang limbatasi yekko pura siputoto musti siputanda. Betul tidak? Bapak Ibu dirahmati Allah, berita terupdate di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ini termasuk angka perceraian sangat tinggi. 2022 sampai menjelang 2023, Sulawesi Selatan ini tidak pernah kurang 10 orang bercerai setiap hari. Mamu sedia ganer tak 10 to masyarakat siso. Artinya apa? Sulawesi Selatan ini termasuk wilayah pabrik janda terbesar di kawasan Indonesia, termasuk Kabupaten Wajo. Usut-usut Bapak Ibu dirahmati Allah, penyebab perceraian paling tinggi Pak, bukan karena mertua, bukan karena kurangnya penghasilan suami, dan bukan karena kurangnya cinta seorang istri. Tapi rata-rata penyebab perceraian terbesar di Indonesia ada penyebabnya Pak. Ini ada ya HP. Magai nasabak ya makun raya makokoe megandi na pesek na HP na pesek na lakay na. Betul tidak? Maka dia makun raya sesa mi baka di burani betul. Magai nasabak na bayangka benina. Lo kay boting ya HP na mina pesek rumun di lo nagusok ma HP macarama ustaz. Melo iman re HP na napasek, napasusu anak na HP na napasek, melo makin ro HP na napasek, masa tinggi HP na nasapa, kebakara ko jupanda ni semanan, silepo to ko camba ni semanan, masasa ti ko malise ni semanan, magay nita ko HP, joli-joli lakay na din isen, magay apa ti HP na minapasek na din ang kanapasek ilakay na, betul? Yang kalingi robo. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, terutama kedua mempelai di kesana buti makon raya di Dharma camidu-midu iya ko sidak peni lakaita tapasa-pasa ilakaita ajaran nanti HP tapasa di ya andi namin napakirin nasi iya ustaz ya. Bapak Ibu dirahmati Allah, penting menjadi pelajaran hari ini. Akasolangan na HPW sangat luar biasa. Apa magai sampai hari ini Pak, ya ko upares saya HP ku
mapamulang kana sa tay pacebu Facebook, Instagram, agap yang kana sa tay TikTok. Oh, subhanallah. Sipo ni isin na di pa naman ya timak joge kubuting eh. Ang kagat ko makoro. Fega tau na. Bapak Ibu dirahmati Allah. Tapahagi madeceng yaitu HP mga gunana. Menyambung silaturahmi, memperbaiki hubungan sesama, bisa mengetahui berita-berita yang terjadi di sekitar kita. Tapi akka solangan na de na cheat de akka solangan na rekode na tumaca kendalikan. Salah cheat de bawa masa sa si bawa lakay na tapan update status di Facebook. Suamiku jarang pulang. Langsung dikomentari oleh tetangga. Kalau begitu aku selalu ada di rumah. Lanjut di percettingan, rusak rumah tangga. Kenapa? Karena HP. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ibu-ibu yang hadir di ya roh HP ta ajana tu telipase foto sidap penala kita, pesen-pesen ila kita. Dan keharmonisan rumah tangga Bapak Ibu, dena mega mopi pacarama mabela, tim mopi pacarama. Na dena mega ya tu pangajana kolomelo harmonis rumah tangga gampang. Apa rahasianya napa kudu kina bitta? Idza dakhaltal ghurfa faruddu ilaik. Bu. Awe matindro kapang, Bu. Maka dan nabitta fa idza dakhaltal ghurfa faruddu ilaik. Ya kotamai kamara elakaimu, acui kotama kamarai. Ya miro rahasia napa kudu nabitta? Ya kotamai kamara elakaimu, acui kotama kamarai. Manyama mi. Ya apa ini? Kada tama ni kamara elakai ta timon romo pasaliwa menonton pelin na Indosiar. Betul tidak? Betul. Menonton mataru. Tate sedi mani wanita tate 10 2 wanita pertama kamara. Tapi makana mani bawa lakai na inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makana niga mate. Makana lakai na mate nila marupa na pertama. Dendre pati upasa na siya kotama itu maka solak. Makanya itu kotama kamara elakai ta aceh kita malalana kamara baraka ya tuh. Makanya itu cede minapa guru nabi ta idza dakhaltal ghurfa faruddu ilai kotama elakai mu kamara aceh kotama kamara. Itu konsep. Kemudian dua boting Ananda keduanya boting burane ini kesana Alvin Ananda Alvin angkatu beneta ia tumakun dari paling cantik na pancaji puang Allah Ta'ala untuk ini. Apa yang harus kita lakukan? Syukuri. Coba geret tangga beneta giliki tangan boti makun di tangga lah kita ceden di giliki cedek bawah. Oh malu-malu. Ini artinya penuh dengan senyuman cinta. Rumah tangga tidak bisa terbina dengan baik kotania cinta. Tapi tidak cukup dengan cinta, harus dipupuk dengan ongkos. Halo, Alvin. Ya tu makun reye, ya komelo ki mite macanti, tataro matandri ongkosona. Itu bawa rahasia. Saya sudah 3 tahun Pak mengisi kegiatan program TV nasional. Sabtu Minggu saya mengisi Damai Indonesia ku TV One. Jadi saya pulang pergi ke Jakarta. Waktu ku aktif di MNC TV, kalau saya ke studio, saya ketemu dengan artis-artis. Utama aja cantik, napa di macuy pada ima cantik. Utanengi manajemen artis, maka nak pikir cara na ya ro artis pada macuy pada ima cantik. Nabi cika manajemen artis nasa pikir cara nostas nama tandre ongkosona. Maka nak siaga mana ongkosona artis nasa bayangkan nih bawang ustas behana artis 3 juta siti. Nah pero behaya ro iya po ini behana beneta 10 telu. Pikir cara naman di macanti ya komelo ki macanti beneta pa tataro mega ang kosona. Betul? Gora mana makun rengkelingan ro melo yung kosoki ya tu pa na mo janda kipa kumatandri yung kosona dito tanah macanti. Jadi Alvin tapaniceng yung kosona beneta di ya maka dan nabita ya dainil mar'a baraka 25 na makun raya baraka. Jadi eko angka poliata pa Alvin tapakatan ningi beneta angka tu baraka talolongan. Insyaallah masolo daleta mutama papada asolo na wesamsan.
Jadi ko angka poliata tapakatan ni yolo beneta aja tatari sisa pakatan ni bawan ni ko pura ni nakatan ni ngelo pe maka dah si tengah na mo ala de na magaga baraka na mimelo ya lalfi ya itu pada ceng yung kosok na beneta. Kemudian ini buat timakun raya setina sehat ia tu burane angka tu asan rilangina pahangin dia asan rilangina burane we patta kalolo asan narilangi enanonno ritanay naria sa patta garamba. Jadi baja sanga dia makalolo kalolo tu jarina alfin ko makalolo i jarina alfin aja lalo nu sampiang i makana mana ka jari ti makalolo pada bukang. Ia ko makalolo i jarina alfin ampe lalo i jarina mupatupu ko bulu arafah. Insyaallah manyamo pa pinatina alfin cawaca beru maleka emita ki. Do. Cawa pa mondeng. Iya. Yang itu bawa rahasia. Ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ko angka burane dek nan caji burane BRI, aya se BRI burane rakyat Indonesia. Insyaallah madece hubungan nasi bawa benena makun rai macep pangojulakaina. Peki carana pangojulakaita angka tu dari sitepo nakala dari 30 hektar watakaleta. Ia komeloi la kaita aja lala musampiangi apa ia tu makuranewe nareko isampiangi elona poleri dari sitepo ia na tu biasa si tengah mani otak na makan reburani ia koi padani makada leteki mandre pak toi mandre mana ya makai angka dari sitepo muhalangi itu jadi mengerti kini harus siap landas setiap saat yang penting bukan lampu merah itu konsep. Terakhir nasihat sininna tau botinge angka akatana melo ilolongan wa auladuhu abrara melo punne wija-wija soleh wija-wija matujulalang wija-wija makasih alfing yek komelo ki punne wija burane wija makunrai angka rahasiana apa angka tau memana burani gaji burani wano jadi angka tau memana makunrai mana angka tu rahasiana komelo ki burane melo ki makunrai yek komelo ki punne wija alfing wija burane peki carana ya komelo ki menreki motor dena pakai bensin koni romon baca Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana makanya nabi tak narikonakan nani nyaman ya melo ni masu ya ro alma'u minal ma'i wena koni romon ipasi sompu parenggarata si bawa pengalat alfin maka da epuang tapaka daleki ka wija burani ya ko masuki wena parkir kanan beneta insyaallah burani jadi. Kenapa? Karena dalam ilmu kesehatan sebelah kanan indung telur perempuan itu ada sel untuk anak laki-laki. Jadi komelo ki parkir motor de ena pake bensin parkir kanan ipatiti lo kanan apa icabu petala marupa. Nah itu. Ya ko makundrai kiri mimonro maka da ustaz purana mak gauk na depa na yayi elona Allah taala ini rupa tawe mak gauk ki na letei pamasi dewata itu konsep ya peko gatoci komelo ki mebu anak maka singampena ya ko tuju ni iro nyaman na nyamong iko di romon ralfi maka da epuang pakke dalle ki ka anak saleh maka sing ampena pada ampena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah dina sumi tatajang anak tanarikotan dia anak maka sing ampena melokip punai anak makanya Nabi ta as-suratu ka suratil jannah ya konakan naki nyaman nakoni romon romu gambar aga melobiku melokip mebu anak umpamanya anak sogi epuang pakai daleki ka anak sogi pada sogina Nabi Sulaiman alaihi salam pada to hanya menanya mengurasa epuang insyaallah anak sogi talolong matu julale jama-jamana dari kotu minta tajam meloki punai anak magareta kotor puang manyama ka puang wirika anak magareta pada gareta na pacar mai waktu kuboti kuni ngomong insyaallah magareta anak tajaji puang pakai daleki ka anak pada gareta na Nabi Yusuf alaihi salam insyaallah magareta anak tajaji itu konsep agama Pak magi na mega anak silada ki patujulalang isurul lamanora lalau isurul lalau lamanorang magi waktu nami matu ya pun ade gaga talinga ambon na capat da indo na campangi jajan na capan rang magi apa waktu nami mane pu de gaga talinga mon royasa de sama kada tiga uluna lakena tiga uluna may benena makanya bapak ibu talinga kiko na karena ki nyamang magi kromon romelo igambara aga melo ibu yena tumatu mapanas sa de cenda dan nia susana aga jadi pode risesena Allah taala saya kira
Ya nawala pali sewaktu mudah-mudahan mak berakai apa mega ni kita mak pusa kali pak nana taruh pusa. Namo ya ustaz yang turun itu di pusa mudah-mudahan selamat mana ki kita doakan dua mempelai. Mudah-mudahan mendapatkan keluarga sakinah wa rahmah. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda puang wiringi petunjuk dua boting. Wattuqa niya tapakke daleki atau relori di puang. Wal afafa muliakan keduanya, wal gina puang pakke daleki dalle halala nawat dinapake mak bija-bija rilale decenge. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Ipuang pakai daleki dua boting keluarga sakinah si pupurem pakka josero nania sininna angke hadir de panapura boting kalolo nania anak dare magati na lolonga pasanganna ia makasingelino letu akhirat makoto karo sininna janda-janda muda dan janda tua yang masih mau menikah Pak binilalo gati pun na lolonga ngi makasinge manyamenge nania wadingi nanti selamat lino letu di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, puang kebahagiaan dunia milik engkau maka bahagiakan kami. Wa fil akhirati hasanah, dan nia kebahagiaan akhirat ini maupun kebahagiaan kehidupan akhirat puang. Wa qina azaban nar, tapabila mana ka pole ri apinna ranaka. Wa sallallahu ala khairi khalqillah. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taparaja ka dampun